2, 3. Okay, naimbag nga bigat. Tayo aming kakabsat, Rabi, Aldaw, ninti-manti pakadanunan dato yung manan nga live streaming ti Ilocano, Tagalog, English. Kapkablaw ko, tinagan ni Apo, tamok na ni Apo, isunakan kanayon, iti mikikakada kada tayo. So nga iti dito nga gundaway, dawatek kada kayo, nga mikikakadwa kayo kanyami, nga agdayaw, iti napatek unay, nanagan iti Apo. So nga, kapkablaw ko ulit, naimbag nga Aldaw, naimbag nga Rabi, kuno bigat man ti pakadanunan dito nga live streaming meter ito kundaway. Tinakan ni Apo, kat ayaw bang karot iti umay nga kapsat tayo nga iso na iti mang ipahit ti panglukat akararan. Manakabali ng Diyos, si Kaapo nga naayat, nadungo, managparabor, napnuan grasya, kada kami. Lord, agyaman kami, tidakil na grasya mo, tidakil na ayat mo, kada kami o Diyos. Nasikat, dito nga ayat mo, Apo, itinabuklod kada kami, tapno agtipon-tipon kami, iti dahito nga gundaway. Agyaman kami, tinapunpununay nga ayat mo kada kami. Lord, gapu iti grasyam, Apo, ada kami ita. Gapu ti proteksyon mo, Apo, ada kami ita. Lord, daydayawin da ka. Ngimsakbay man pa'y kadi, Apo, nga itutuloy mi, Apo, ti aramid mi ti dati nga gundaway. Kidawatan mi, Apo, nga i-search mo man dagiti puso mi. I-search mo man, Apo, dagiti panunot mi. Anyaman, Apo, nga babak nga saan mi nga anyaman nga babak nga naaramidan mi nga saan nga mayan nutok iti pagayatam, Apo. Dawaten mi, Apo, ti pamakawan mo. Dawaten mi, Apo, ti dakkel nga grasyang mapakawanin na kami tapno iti tapno ma-reach me dito tronum iti babaen, Apo, iti parang worship mi ka. Lord, agyaman kami ti ayat mo kada kami. Saan nga mabubus nga ayat? Nagdakkel ka, Apo, nagdakkel ka, O Diyos. Bigbigin mi, Apo, ti kinadakkel mo, kada kami, kada itibibiyag mi, O Diyos. Nga awan ka, Apo, ti kinunamit isang, we are nothing. Lord Jesus, si ka, Apo, ti Diyos mi nga manabot mi, mangisalakan kada kami, agyaman kami, Apo, dito nga grasyam, kinayat mo kada kami, O Diyos. Lord, dawatin mi, Apo, nga ti Santo nga Espiritum, ti makikagda kada kami. Tapno iti ka sa, Apo, dito nga aramid mi, Apo. Lord, i-commit mi amin, Apo, ti Apo, iti sasaong, nga iso, nga na-prepare, iti anak mo, iti dati nga magdaway. Lord, lukatam, Apo, dati puso mi, tapno maawatan mi, may pasagip-sep kada kami, kadagiti panpanunot mi, kadagiti puspuso mi, Apo. Tapno iti kasta, adati pigsami nga makibakal, iti oras, mapalagbiag mi. Lord, dawatin mi, Apo, ti pamulot mo, your anointing over her, Lord God, will flow through us. Yes. In the name of Jesus, Father, we thank you for the word today. We bless your name. We give you praise, we give you glory and honor in all adorations and thanksgiving to you alone, O Lord God. We commit everything into thy hands. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Madagdayaw ti Apo. Nakasagana kayo. Magdayaw ti Apo. Amen. Dagiti nakasagana kung na naman ti hallelujah. Hallelujah! Dagiti nakasagana kung na naman ti amen. Amen. Nakasagana. Amen, amen. Alawon, mamatay kung kating at tatay ng presensya ni Apo. Tatagdaman at taka ni Apo ti iso itik ng runaan. Tapno kasta tayo nga rin itag ay dagiti timot tayo. Ingato tayo dagiti ima tayo kastamot ti puso tayo. Amen. Itay kanta, hindi kanta nga, great and mighty is the Lord our God.
tag-ukong ragsak sa Diyos. So, yaman kami kayo ka. Yaman kami. Bless you, we adore you, we glorify you. Hallelujah. Amen. Jesus. Yes, Lord. Tutuloy kami apong may apong sa mga mo Diyos. Tutuloy na apong ay daya. Nagdayo kami ken kaapo, tinapkan apo, tinagukorag sa kadagiti puso mo. Hindi nga ron apo. May kami nga ron apo dahil ken ka. Kana
Diyos, kamarami ka, Apo, dagiti nindakanan, manba, nagdadagiti niya mo. So, giyaman kami, Apo. Giyaman kami tangal daw, giyaman kami, Apo, di kinayang bago. Giyaman kami, Diyos, dagiti kanim, Apo, sanda po sa Apo nga nagkupas. Sanda, Apo, na nagmamaw. Bueno, Diyos, dagiti nabatbati mayo, Apo, maraming bendisyon ng Apo. Bendisyon ang tunggal man sa pagmula na dagiti sa umo, Diyos. Mati kami, O Diyos, ngayon kami pasabot dagiti pagkasapulan mo. Manipod, O Diyos, na dagiti mabasin, gani, dalagulan. Yaman kami ka. Patay tayo, kaunay kumatatanong ka. Dagiti Apo, di dawat yung kararang yung naglago tinagan na ako, Jesus. Amen. Oh, water? Okay na. Dati ka magkita-anday pa. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Thank you, Pastor Tipa, ng support mo. Yeah. Thank you, Pastor. Okay. So, okay, thank you. So, ikiday nga daw kakabsat, isagana tayo, dagiti puso tayo, rikna tayo, mamati ang kakabsat na adaman na niti aramata, agon no aramidan ni Apo Diyos kanya tayo iti, dahito yung nga daw. Nagado ti makikita kakabsat nga simbolo kano iti ayat ke puso kakabsat. Nga, kung nakiti panunod ko, han ka di nga dapat nga iti simbolo ti ayat ke cross. Ijay krus kakabsat kat ijay nga nagayos iti dara ni Apo tayong Jesus. So tinay sakripisyo tapno iti kastakat. Madan tayo iti biyag nga agnanayon ay ayatan nga kakabsat. So nga iti dayto nga aldaw dawatak man kakabsat nga kablaawon ta kaabay mo kat kunam Happy Red Cross. Agtulong kayo. Happy Red Cross. Okay, nimbag nga bigat tayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Happy Love Month! And I believe mga kapatid na may gagawin, may bago na namang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay because our God is everlasting and He is forever being praised. Amen. Walang hanggang papupurihan ng ating Diyos na napakabuti. And before I will start this message, kakabsat, mga kapatid, gusto ko munang i-greet yung mga nakiki-join sa ating live streaming. Dagiti, if we have newcomers kakabsat nga wano baro nga maki-join kada tayo via live streaming, can you comment your name kun thumbs up kakabsat tapno niti kastaket amuming newcomers kayo wano new attendee kayo iti live streaming tayo ayatan nga kakabsat. So if you came here and watched for the first time, God will bless you. May plano Diyos sa buhay niyo mga kapatid. Okay, so kahit ko lang nga kablaawan pa kakabsat dagiti kakabagyan kadaraan tayo iti sabali-sabali nga partes iti lubong kakabsat ket naragsak ken nagasat nga pinagselebran tayo iti bulan iti ayat. So hatoy kakabsat, once again, God bless you all kadagiti makijojoin kada tayo iti daytoy nga aldaw. Ket itayo nga didi pa nagkararag kakabsat, mataleg nga Dios anyan Apo nga kinatan-o ken kinadakkel mo ta babaen palaing Apo iti panagkankantamin, parik namon o Diyos. May nurugi palaing dahil nga aramid min, parik namon Apo ti ayat, arakop kong pamendisyon mo tumunggan may sa ti presensyam Apo, yaman kami. And Lord, as we listen and hear Apo, iti sasaw iti dahil nga iti, dawatin mi Apo, agtutuloy Apo nga, ti panambendisyon mo tumunggan may sa kada kami Apo, katulungan na kami Apo nga pagbiyagan na dito nga sasaw Apo, iti naldaw-aldaw. Lord, I acknowledge, Lord God, that I am nothing without you. Yes. Katawatak na rin Diyos nga takdal kahit isang wan, agtapunsika iti makita Apo. Yaman kami, and we expect great things from you, Father God, today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, in Daniel chapter 3, kakabsat, okay, so in Daniel chapter 3, anong sandak lang kakabsat basa dito. So, una na dito, verse 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace,
Ket no saan man nga ti Diyos mi nga pagserserbyan mi ket isalakan na kami manipod ti dumardara nga urno, kunana, and He will deliver us out of thy hand, O King, ket isalakan na kami manipod kadagi kay imam moari. Verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Kat no saan man, kaya't mi nga pakaamo ken kaari, nga saan kam tungag serbi kadagiti didyusen, when no agrok bab ti tinatakder mo nga imahe. Verse 19, then was Nebuchadnezzar full of fury, ket ni ari na Bucodonosor kunana simken ti ungat na. Nagpungtot ti kastaunay, and the form of his visage was changed. Nagbaliw di lang nga nakakabsat, gapoy ti pungtot na against Shadrach, Meshach, and Abednego. Amoy kakabsat, dagito'y talong young Hebrews, dagito'y talong lalaki, their names was changed from Shadrach, Meshach to Abednego, in change na kakabsat. Because dagito'y nga nagnaganda, these are their names nga paganic names from Babylon. So, paganic name nga nagapoy ti Babylon kakabsat, so Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung kitaan tayo ti pinagpanpanaganda kakabsat, ikumpara tayo ti pinagpanpanaganda dagiti Pilipino, nalaling lata dagiti Pilipino. Mati kayo kakabsat. Ada nakita nga nagan ni inang na Severino, ni inang na Punsyana, ti nagan ti anak na cellphone. Naapelwan, di ka ruba na. Ay, nga mabaling nga mapelwan tiyo anak ko, kunana. Tinagan ni inang na, Winifredo. Tinagan ni tatang na, Leon. Filimon. So, tinagan di anak daw, Wi-Fi. Nalalay man di may isang kakabsat ka. Kung nga mabaling nga matiwa, dito na kunana. Tinagan ni inang na, Charlene. Tinagan ni tatang na Roger, tinagan ti anak na Charger. So, patalastas lang dahil kakabsat. So, let's go back to our text. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times. Pakudiltin nyo nga permi, more than it was wont to be heated. Verse 20, and he commanded mighty men that were in his army to bind. Reprepetan nyo dagito the Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Ket warsi when itiro yu idayan ti dumardarang nga urno. 21. Then these men were bound in their coats, their hosen. Dagito inusar da kakabsat nga pinanggalot ka, dagito kalalagdaan nga paggalot. When no kalalagdaan nga paggalot iti chariot, tapno 3. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Mas malala, ito yung marunong na nangyari kakabsat. Verse 24, then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, Timakder kat nakigtot, kunana kadagiti counselors na, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? Di mat ayatan lulay nga lalaki dagiti rineprepetyo ket interior ititenga ti dumardarang nga urno. Kuna ni Nebuchadnezzar kakabsat simbong batda. Kayat nga sawan dagiti counselors daw na noble kakabsat. They did not see the 4th man. So but the king saw it. They answered and said unto the king, True, O king. Verse 25, he answered and said, Nay, kita nyo, makikita kumeten nga upadda, magmagnada ititeng nga iti apoy, awan pulos tinakasugatan da, awan pulos tinakadarangan da, wenno iti nakauraman da. Ket makikita nga DJ makaikapat, aglanglanga ang anak ti Diyos. Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. 26, then Nebuchadnezzar came near, hangalap nagkakabsat. Tadilakit dita nagkamalisura, baka niniwan na nga taadya. Nasidgan na, ket pinukawan na ida, Shadrach, Meshach, Abednego.
Da kayo dagiti adipen ti kangangatuan nga Dios, imay ket insalakan na kayo. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. 27, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors gathered together. So these men, upon whose bodies the fire had no power. Tayo nila rin kakabsat, the fire had no power. Awan pulos, tipan nakabalin iti apoy, anang darang kadakwada. Nor was an hair of their head sunk, agat panuos, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed them. 28, then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, Malaydayaw umani Diyos, Hebrew, who has sent his angels and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God. Therefore, I make a decree, ngarod, mga ramidak iti katulagan, when itilinteg, that every people, every nation, and language which is speak thing against the God of Shadrach and Abednego shall be cut into pieces. Mapapatay da, matadtad da iti babasit ken napino, and their houses shall be made adanghil. Ken dagiti balbalay da, pagbalinan da nga tambakan ti takki ti animal. At least ang atakit tao. Because there is no other God that can deliver after this sword. Verse 30, eto na. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So God bless the reading of His word. So today, kakabsat, we will gonna talk about the fourth man in the burning fiery furnace. So, amo yung kakabsat, iti biblical nga incident, dati na biblical incident, it will help us kakabsat to find the reason that God will always provide pamuspusan. God will always provide us help and hope whenever we endure trials in life. So, makita tayo kakabsat, ti panang ipapuspusan ni Apo Diyos, babaen, iti panangadal tayo iti daytoy, that the manifestation of His power, God will showcase when parangaran ni Apo Diyos kakabsat, His power and miracle amazingly. So, kitain tayo kakabsat, imagine tayo nga ang Diyos ay gumagawa pa rin ng milagro sa buhay mo, na gumagawa pa rin ng kamangha-mangha sa buhay mo sa pamamaraan na yung tatlo ay gagawin ng tostadong bibingka kakabsat. Narigat mo tati ang balin nga matuno no mabarbecue kakabsat. Who would expect kakabsat that God will make miracle? It kadiji nga incident kakabsat ibeleng da kan ayan ti urno nga dardarang nga permiti darang na, but God intervened. Why? Because God's way is limitless. Amen. God's way is limitless. Amen. Dududwa, umadado kakabsat may mesa ta. God's way is limitless. Amen! Haan nga kaya nga sukatin ti isip tayo kakabsat. Nga DJ Diyos nga pagsaserbihan tayo, gumagawa ng anumang bagay, anumang paraan na hindi natin kayang isipin. At dahil question dito yung kakabsat nga narigat nga sumbatan. Who is the fourth man? Sino dyan makapat nga lalaki? First that we need to consider mga kapatid, the fourth man is the protector of God's persecuted people. DJ may kapat, kakabsat, isuna timang salaknib kadagiti an anak ti Diyos nga maidadadanes. In verse 25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, kaya nga sawon, makikitak meten trupat nga lalaki nga nawayawaan when narukatan, walking in the midst of the fire. Magmagnada pa ititen nga iti apoy, and they have no heart, and the form of the fourth is like the Son of God. So we are living kakabsat in a world that is becoming unfriendly to God, or towards Jesus, or towards the Bible, or Christianity kakabsat when no born again believers. Whether we like it or not, the moment that you start serving the Lord, ijay dakan nga i-hate itilubong. The moment that you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior in your own world or in your own community, people start to hate you
people start to become unfriendly to you. Handakan nga gayem, kas lang may supadikan kanya da. Taday tayo iti kinapudno kakabsat. Kat iti nagtakdar dagiti tallo, iti kinalinteg kakabsat, iti sangwanan, iti ari ken iti adungat at tao, amin-amin iti naglawlaw da. Amin-amin nga naglawlaw da, they persecuted them greatly, especially the king. He persecuted them, the three of them. Dahil tayo di kinapudno. So, kas na kumamat si ka, idi, mamarte ka, idi, and then nagbalbaliw ka. I-persecute na ka, normal deta. No, idi nalang ka man nakiapa, nagbalbaliw ka. Ma-persecute ka, they will hate you, mamati ka man kinhaan kakapsat, dagiti aglawlaw mo, isulati at dati umununang nga masauda, ken ka. They will not understand our standard as Christian. So the people will start to hate you the moment that you stand for truth, and that is what happened to these three. Shadrach, Meshach, and Abednego. So nga the world will persecute us because of our standards, kakabsat. Dahil yung katotohanan ang pinamumuhayan natin bilang mga alagad, bilang mga anak ng Diyos. And the world will never understand our standard of living. So nga i-persecute na tayo ay ayatin nga kakabsat. So dito tinangyari kada Shadrach, Meshach, ken Abednego. King Nebuchadnezzar kakabsat has jay nakangat-ngato ti ungot na kanyada, dagi nga talo, very high level of anger toward these three. Kaanak ko may tibasol da kakabsat ket awamot, ket dito'y lubong kakabsat ket adamat ti makunkuna nga universal law. Nga handa ka nga mapilit, iti may sa nga tao nga agserbi ka mat iti pagserserbian na. Kas kung matakaruba nga nga mapilit nga pasurutan na ka iti religion wano pagserserbian nga Diyos. Kasi adda nga Lord iti universal law nga makunkuna ay ayatan nga kakabsat. We have the freedom to choose. Ngamda tayo nga Kristiyano kakabsat, awan iti kakayahan tayo. We do not have the force. Kung napalaki din, we do not have the force. Awan ti kapangyarihan tayo, but God will move. Whenever we pray for our loved ones nga hampay nga namati, ay ayatan nga kakabsat. So, ti part tayo lang, mapantayo di church, wano'y kakararag tayo ni ayatan nga kakabsat ni Apo Diyos to, iti manghipo kadakwada. So, if ever kakabsat nga, dapat dagiti family tayong hampay na salakan, kararag tayo, ano san tayo ay kararag idayatan nga kakabsat kat ni Apo Diyos iti agtrabaho kanyada. So, let's go back ka dagiti talong Hebrews. Their standards and manner of life made them different from the others around them that day. So, dati naamiris nung ardaji kaya na nga sa DJ, no anya iti kayo nga ado ti bunga na. Iso ti kanayon nga matiro kasi nga ka ado bunga na. So, kas jay ka, once nga nagbalbaliw kan, siyempre si kay titirwenda, eto nga kapsat. Kasano nga pansinan na ka DJ, dati nga friend mo. For example, agpadpada kayo nga mamartek edi. Kasano nga, dinlawan na kata friend mo kat agpadpada kayo. We have something in common. Ngam no once nga si ka nagbalbalo ka, nagsardan ka nga naginom, aji dati nga kadwam, dinlawan na ka. He will hate you or she will hate you or she will be unfriendly to you. Nagpadpada kayo, if you have in common, kat agitinom dati mo, nagsisigarilyo ka dati, tas nagsisigarilyo ka man, awan na ka nga dilawan. No once nga nagsabali ti way mo, ijay nga i-persecute na. I-persecute na ka. So, awan iti agbalbaliw, awan iti nagsabalyan na no, agpada kayo pailain ka din yung friend mo dati nga agininom mo no, sigarilyo kakapsat. Hindi ka mabenta sa kanya, hindi kanya papansinin kasi nga agpada kayo. And the more kakapsat nga, agtakder ka iti kinapudno, the more mat nga i-persecute na ka iti lubong. And the more kakabsat nga persecute na tayo iti lubong, the more man kung mga extend tayo iti truth para kini Apo Diyos ay ayatan nga kakabsat. So, kitaan tayo iti kinagwait dahil iti nga talo kakabsat, mapantayo. They were persecuted because of their Savior. I think that's our second part. They were persecuted because of their Savior. When they refused to bow down before the favorite image or golden image of the king kakabsat, ijay da nga nagungat kin kadakwada. Kasi in command ni King DJ kakabsat nga ag-serve da ka DJ image nga ipatakder na ngumhanda nga ginanat. So, kas born again Christians ay atan nga kakabsat, we should have a different standard of living. Kanain ko bagbaga from the world we are living. It's true kakabsat nga gigyan tayo dito lubong, ngamahan tayo nga makiayon iti panagigyan dagitihaan nga namati.
We are here kakabsat to influence the world, to reach them kakabsat hang nga datayo iti ma-influensyaan kadakwada. Datayo iti mag-influensya kadakwada. The three men were mocked because of their Savior, kakabsat. Verse 15, who is your God who can save you from my hand? Kunana ni King Nebuchadnezzar, kakabsat. I mean, when you have the power or title, dati iti mang pwersa ken katapnon iti kastagat agpalangwad ka iti imatag iti Diyos. Iso nga title is useless, kanayon kay bagbaga, title is useless. Dagiti talo kakabsat, wenno dagiti titulo nga adda kada tayo awan ti kes ka na dagiti ano may panggap iti kinasanto ken kinalintag iti matang iti Apo. Director ka man, nakapay dagiti ng presbyter, dagiti aming nga nangangato nga titulo, awan kes ka na dagiti iti matang iti Apo kakabsat. One nagpepay, so God has blessed us position kakabsat, but not to become proud, kuma. God has blessed us of these things, kakabsat, to become more humble before the Lord. Amen? Amen. Kasi ajimat iti universal law iti Bible, kakabsat. The title, the little thing that God has entrusted unto us, if we are faithful, kakabsat, He will give us more greater things, or He will give us greater things even more if we become faithful unto God. Deta matiti universal law iti Biblia, kakabsat. So, kuna de yaari, subli tayo yung teksto tayo, kuna na nga kasjay, asino, iti makabalin nga mangisalakan kada kayo, manipod kada iti ima, ti Babylon nga min, iti kakabsat, iti background na, isuda iti great empire, one world empire that time. So, amin nga probinsya, nga aglawlaw, kanas nasyon, nga aglawlaw iti Babylon, kakabsat, nga sidag iti Babylonia, sinakop da amin, including Europe. Okay, so they have the best military tactics in fighting, and they conquered all the other countries. So, tibabaga ni Nebuchadnezzar dito'y kakabsat, tell me, meron bang Diyos na pwedeng makakasave sa inyo? Kat idinto kay ginubat kayo, kat awan tinang isalakan kada kayo, isungard nga pinagbalin kayo nga slave. Kuna na nga kadzay kakabsat. So, he's starting to intimidate the people of the Lord. Ngam dagitoy talo nga Hebreo kakabsat, Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not react anything. They just bowed their face, facing down. The king started to embarrass the three. Kat ibagbaga ni Nebuchadnezzar ditoy kakabsat, show me your God. Pakita yung kanya no sino ti Diyos yun. Meron ba siya? Andyan ba siya? Totoo ba siya? Kaslakas dyan iti ibagbagana to yung kakabsat, there is no other God than me. Kasjayan iti ibagbagana kakabsat, I am God whom you should serve or whom you should worship. Yung Diyos nyo sisiw sa akin lang. Yan, kaslakas dyan kumaiti pangababaan nga. Istorya kakabsat, ngam tinsungbat dagito yung nga talo, our God is able and He will deliver us. So, lagagipan tayo kakabsat, the devil will use pressure kakabsat to make us doubt, to make you doubt. Ngam dagiti talo, they rose up, timakdarda kakabsat, kat imbagada, greater is He that is in us than He that is in this world. So, handa nga nagbuteng kakabsat, idi pinasumbatan ni Ari Nabucodonosor isuda kakabsat, ipakita yung man kanyak no sino iti Diyos yo kuna nga kadzay, awamat din ang igawgawin kanyak, idi ginubat kayo. But then they rose up, they stood up with firmness and shouted, O King Nebuchadnezzar, our God is able to save us and deliver us, because greater is He that is in us than He that is in this world. Ti Diyos nga pagsaserbian, dagito'y talo ayayatan nga kakabsat, wano pagsaserbian tayo, dakdakkel nga angmang, ngam kadagiti anyaman nga banag dito'y lubong. Amen. So here comes the judgment. Kunang arod ni Nebuchadnezzar, sige, kang kayo ti may nga choice. Bow or burn. So idzay kakabsat nga banag, ada nakita kidzan. Nga talo nga klase ti Kristiyano. Umununa, Christian without faith. Nga they will choose kakabsat nga ma-burn da. We will bow and not be burned. We will bow and not be burned. Agrukbab kami ken ka apuari, tapno lang haan kami nga mauram. Data ti Kristiyano nga wan iti faith na kakabsat.
Ta nagrigat mat amin ti agbalin nga matusta nga nga si bibiyag. So the second Christian kakabsat kat Christian with lack of faith. Kunada, we will not bow and be burned. Hang kami nga agrukbab, hang kami nga agkumbawa, hang kami nga agrukbab, uray mauram kami. Ano nagdiferensya ang nakakabsat? Still, that is a Christian with lack of faith. But the true Christian kakabsat, the third kind of Christian is Christian with firm faith. Nga kunada, they will say and shout, we will not bow unto you, O King, and we will not be burned. Dakkel tinagdidiferensyahan dagito nga talo. Because our God, the fourth man, is able to deliver us from your hand. Han kami pulos nga kumbabaw when agrukbab ken ka gapuna tati Diyos mi dakdakkel ngam sika. Kasjay timbaga dagiti talo kakabsat. Dagitoy nga pamati, dagitoy talo nga klase nga pamati kakabsat. Dato'y may katlo ti kayat ko mga makita ni Apo Diyos kanya tayo. Dagiti dakas ti nga pamati na umisam daman kakabsat. Amen. Amen. Amen ko na dapat kasla. Dagiti nga imisam ito may kaduwa. For example, kayo lahat makigimungan kat adapunpun. Number 1 na dyan. Kayo lahat makigimungan, kami makipunpun. Di may kadwa nga klase, ti Christian kakabsat. Sige, umuna kayo tato numalpas ti praise and worship, umay kami makipunpun. Di may katlo nga klase nga Christian kakabsat. Kayo lahat makipunpun, kami lahat mag-agserbi ti Apo. At adda nga mabsug kami, ijay church, uray nuhang kami may makipamunpun. Kasjay ti faith kakabsat. So ayan na tayo ito, kakabsat, talo nga klase nga pamati. So, verse 24, subli tayo kakabsat, then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. He answered and said, lo, I see 4 men loose, makikita ti upat. Anat ibagbagana dito kakabsat, they were protected by the 4th man. That's our second point. So, amuyo ayatin nga kakabsat, inkari ni Apo Diyos, Isaiah chapter 43 verse 2, inkari na kanya tayo ayatin nga kakabsat, nga nyaman iti mapasama kiti biyag tayo, at daisuna nga tumulong kada tayo. Kasano ko mga mauram da kakabsat, kat inkari ni Apo Diyos, kadagiti mununapay nga misuda, nga handa pulos nga mauram. Basahin tayo kakabsat, Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle upon you. Han kayo nga mauram, han kayo nga masinit, apay ayatan nga kabsat, because the 4th man is telling us here kakabsat, I am the God of the fire. Hello? Hello? Shakti Diyos ti Apoy! I can control that. Kasi ti bagbagana dito'y kakabsat. If God, kakabsat, nabalinan na tayo nga inlapsot, when you inlapaw, ijayan ti eternal fire kung mga mabalin nga mangdusa kada tayo, anyan to kid, din deta literal nga apoy kakabsat. Nabasi lang para kanya na deta. Nagdakkel iti Diyos tayo nga pagsaserbihan tayo. Anya kaditihan na nga kaya nga aramiden. Awan ay ayatin nga kakabsat. So ni Apo Diyos, inlapsot na tayo, tiagnanayon nga po, and our God will not let us be toasted with the literal fire ay ayatin nga kakabsat, because He is the God of fire. Ay ayatin nga kakabsat. So, adong malaglagip ko no, may panggap iti fire kakabsat. Okay, tandaan nila kung magpas. So, who is the 4th man? So, that iti question tayo kakabsat. Number 2, He is the preserver of God's people. Verse 26, then Nebuchadnezzar came near to the mount of the burning fire furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, yes, servants of the Most High God, come forth and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Katanat ibagbagana dito ito nga kabsat, Shadrach, Meshach, Abednego, nakita ti Diyos saan na kayo nga impalubos nga madadael.
He preserves you. Kung ari kakabsat, I recognize that your God is the God who preserves His people. God preserve those who remain faithful to Him. Ay ayatan nga kakabsat. Kathan na ipalubos nga maharm tayo. Kasi daw usar mo eh. Ngam naawan iti usar mo. Utosted ka. Muram ka. Ginagamit ka ng Lord sa ministry eh. So ano nga ipalubos ay ayatan nga kakabsat. And God will keep you safe if you will not compromise ungodliness. Dagiti talo kakabsat, they survived. Handa nga namatay because they did not compromise to the paganic command of the king. Inutos ng king nga agbaw da ken kuana kadin golden image, but they didn't compromise. They stand up for the truth ay atin nga kabsat. Sino dati natay? Those who compromise. Yeah. Dagiti nagbow down, may sa. Dagiti nangigalot kadakwada. Isudat inatay ay atin nga kakabsat. Okay, no diyo kahit agkumbabaw kanya, tie them. Pilyan nyo, dagiti agkakalagda, kasisikkelan, katatangkenan, nanapay, kairutan nga galot, tapnuhan, da nga pulos nga makatakas dagito. And those mighty men who tied them are the people who compromise ungodliness. They compromise kasi so dati nangarami, kakabsat. Kat sino dagiti natay, hanmat nga dagiti purwak dati natay, ayatan nga kakabsat. Dagiti na palang ipurwak kanyada. That simply shows, ayatan nga kakabsat, that when you compromise to the ungodliness or to the ungodly acts of this world, ikaw ay mapapahama. Kaya be careful kakabsat sa mga nagko-compromise. Mapalagipan tayo amin, nga tayo dapat nga agkong-compromise kakabsat. Yung titao nga mananatiling nga matapang kakabsat, mananatiling tapat sa harapan ng Diyos at tatayo sa katotohanan ay ayatan nga kakabsat, hindi sila tatalikuran ng Diyos. Amen. Isalakan na tayo ay ayatan nga kakabsat. So nga nyaman na biti unos ti biyag, ilapaw na ka niya po, may katuna po, ilisin na ka. Isuda madangranda si ka, protected ka. Amen. Amen! Yeah. Nagijak takder, kan natibkar iti pamati na kakabsat para iti apo sa anda nga mapukaw. Ngam dagijay umabuloy kakabsat iti dakas nga gapuanan iti dayto nga lubong ayatan nga kakabsat. You know what will happen? Handa nga makaundor iti uram iti biyag kakabsat. When the fire of life comes, they will be easily swayed. Apay, kasi handa nga makaundor. Alistuda lang nga mayang angin dagitoy kakabsat. But if your faith is strong with the Lord, you will forever endure any fire of life of this world. But if you remain faithful, you will preserve by ever-present God. Dahil kunakon, in karini apo Diyos, Isaiah chapter 43 kakabsat, napasamak iti Daniel, our ever-present God, iso na tinagkaridi dyan. Iso nga uray man nalipatan ng dagiti tatang dangay mununa, ni Apo Diyos han na nga nalipatan. Because He is our present God. Ayatin nga kakabsat. So, when God gave this promise, kakabsat, He gave this promise to His people in Israel. They were captives, when they were captives, kakabsat, dagiti nga Israelita, impano da Israelita kat impano da Babylonia, katadayon nga lugar kakabsat itinap na panandan nalipatan dan dagiti karkari ni Apo Dios. Ngantay ko nakon han nga tinumpal ni Apo Dios di karina ay aten nga kakabsat. Because the one who promised them is an ever promised God. Amen. Tatan dagtuk-tuk kakabsat. So nabayagan nga panawan, but God promised to them nga isalakan na ida ay ayatan nga kakabsat. So, uray man imadayudan iti sariling lupainda, napandati napakalayong lugar, ang Diyos sinamahan pa rin sila. Amen. Ay ayatin nga Yes. kakabsat. They were preserved by the ever-present God. Iso nga ayatan nga kakabsat, if you remain faithful to God, ang Diyos, uray antoy pagpapanan tayo, uray antoy pangipipanan na tayo, tibiyag kakabsat nga daldalanan tayo, sasamahan tayo ng Diyos. Isaiah 43 verse 2, kahit anumang apoy ang pagdaanan mo, hindi ka mapapaano, ako'y kasama mo, kunati ako, kakabsat. That is the fourth man. He is the preserver of life, and the three Hebrews, kakabsat, were freed in the fire. So, God did not deliver you from going through the fire. Han ka nga pawilan nga, han ka nga dumalan iti apoy iti biyag kakabsat.
In fact, He will allow us to walk through to set you free from bound. Ipalubos ti Apo nga dumalan tayo iti po, iti Apo ayatan nga kakabsat. Kat no italek tayo iti biyag tayo iti Apo iti pagayatan iti Apo kat sumuro tayo ken kuana ayatan nga kakabsat. Mamanghakan tulatan ti aramidan ni Apo Dios iti biyag mo. Kat idzay kakabsat nga sitwasyon ipakaawat ni Apo Dios ken ka tinakaskas daw nga aramidan na. So ipalubos ni Apo Dios kakabsat nga lumasa tayo iti Apo iti biyag. Tatan ayatan nga kabsat. He let you pass through the fire of life, but in that fire, He will use it as a fire of testing to set you free from your bound. Taidjay ka pa'y nga lalago, iti pananampalataya, iso nga kakabsat ka dagiti ada kapadasan na iti biyag, hang kayo nga maumuma, kakabsat, do not give up. As long kakabsat nga you follow and become faithful to God, idjay kakabsat nga while you are walking along the way, God is helping you to grow. So, idirimwar da di apoy kakabsat. Siyempre, the climax na ito. So, when they came out of the fire kakabsat, taltaludan. Ididada di apoy upat da. Idirimwar da, taltaluda. So, nag-question ni King Nebuchadnezzar, where is the fourth man? Kuna na nga kasdya, kakabsat. Sa dinot na panan na, di may kapat nga tao. Talumat lang ang dati rimwar na panan, di may kapat. He is right there in the fire, waiting for us. Ito, nung dumating kanya tayo, iti apoy ibiyag kakabsat. At dahil sunad dyan nga mangtulong kanya tayo. Every time we pass through the fire, we will not be alone. So we will not be moved. Ayatan nga kakabsat, kan matay, because He preserves us. Amen. Kuna niya, ari na bapudosor, upaday tayo. Napanan na dyan may kapatan, dyan na siputanan, no, nagnagnaan na, no, nagnaidyalikod, no, ijay, igig. Kasi iti ko na ni Nebuchadnezzar kakabsat. Actually, the fourth man stayed in there, in the fire. Kapuna taur urayan na tayo ijay, ayatan nga kakabsat. Nanabuntay kaya pa ibiyag, at dahil sunang mangkadkadwa kanya tayo ijay, wanag iti fire, ayatan nga kakabsat. In Peter says, as the fire refines gold, as your faith when passes through the fire, it will become brighter than gold. Haan mo nga mapadasan nga ipukaw nga ti Diyos na imbag iti biyag mo no haan mo nga mapadasan nga lumasat iti apoy. Isungahan ka nga makapagkanta tinasaya at ure na kapinpintas iti kantaya ito nga kakabsat. Naawan iti istorya iti kinaimbag ni Apo dito'y pusom. Katan mo nga ma-appreciate iti aramid iti Apo. Awan, haan mo nga ma-appreciate. At kakanta ka na hallelujah. Hallelujah, kung ako namigtag, kita-kita ka ti oras, kung nagdila-dilaw ka. Awan, aham mo nga marik na iti presensya ti Apo kakabsat, gapuna tanagadot, irapin-rapin mo. Awan ti istorya, iti panagyaman mo na istorya kakabsat, iti kapadasan, di tapusom, iti kabutihan ti Diyos, di tapusom. Gamin ka, hamo kayat nga, glabas ka iti fire. Hamo nga ma-experience kakabsat nga, i-preserve na ka, hamo nga ma-experience nga, protektaran na ka ni Apo Diyos nga, no lumasat ka iti fire, iti biyag kakabsat. But when you pass through the burning furnace and you have experienced the goodness of the Lord, the fourth man was there, protected you. The fourth man was there, preserved you. Kat the moment kakabsat nga iti may isang worship song kat may kankanta, urehan nga bagay yung worship leader nga, gingato ka ti imam, mamalayan tulatan nakangato dagiti dua nga imam, gapu iti kinaimbag iti Apo Diyos, iti panagbiyan tayo. That's why if you do not have the story of God's goodness in your heart, you can never feel the presence of God while you were singing. So nga iti dahito yung aldawayatan nga kakabsat, no ni Apo Diyos inligtas na tayo iti Apo iti walang hanggan, He will simply save us into the fire of life. Maudi nga verse kakabsat, He answered and said, Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. This is now my question. When the king saw kakabsat that they were four, he asked his counselor, nakita yung? Upat day tayo na pananatay may san kuna ng kakabsat. Kat kuna ni King Nebuchadnezzar, the one I saw is majestic. He looks different. He is radiant and he seems like the Son of God. Who is the fourth man? The fourth man ay ito nga kakabsat is the central person of the Bible.
He is the content of every book of the Bible, and His power and manifestation revealed in every book of the Bible. You want to know the fourth man? Jesus. You want to know the fourth man? Amen! Kakabsat. If we want to know the fourth man, ay ito nga kakabsat. Jesus. In Genesis, He is the ram at Abraham's altar. In Exodus, He is the Passover lamb. In Leviticus, He is our great high priest. In Numbers, He is the pillar of cloud by day and of fire by night. In Deuteronomy, He is the prophet like unto Moses. In Joshua, He is the captain of our salvation. In Judges, He is our judge and lawgiver. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In Samuel, He is our trusted prophet. In Kings and Chronicles, He is our reigning king. In Ezra, He is our faithful scribe. In Nehemiah, He is the rebuilder of the broken wall. Esther, He is the deliverer from our enemies. In Job, He is our ever-living Redeemer, for I know my Redeemer lives. In Psalms, He is the Good Shepherd. Proverbs, He is our wisdom. Ecclesiastes, He is our deliverer from futility. Song of Solomon, He is our bridegroom. Isaiah, He is the Prince of Peace. In Jeremiah, He is the righteous branch. In Lamentations, He is our weeping prophet. Ezekiel, He is the source of the river of life. Daniel, He is the fourth man in the fiery furnace of life. In Hosea, He is the faithful husband. He is the baptizer with the Holy Spirit in Joel. In Amos, He is our burden bearer. Obadiah, He is the mighty to save. In Jonah, He is the risen one from the fish belly. In Micah, He is the eternal one. In Nahum, He is our refuge. In Habakkuk, He is the intercessor. In Zephaniah, He is our Savior. In Haggai, He is the restorer. Zechariah, He is the fountain of life. Malachi, He is the son of righteousness. And in the book of Gospel, in Matthew, He is the royal Messiah. Mark, He is the wonder worker. Luke, He is the Son of Man. John, He is the Son of God. In Acts, He is the risen Lord working. Romans, He is our justifier. Corinthians, He is our sanctifier and our victory over death. Galatians, He is the redeemer from the curse. Ephesians, He is the Christ of unsearchable riches. Philippians, He is the God who supplies all our needs. Colossians, He is the fullness of the triune God. Thessalonians, He is our soon coming King. Timothy, He is our mediator. Titus, He is our faithful pastor. Philemon, He is the friend who sticks like a friend. In Hebrews, He is the blood of the everlasting covenant. And in James, He is our great physician. Peter, He is our sheep shepherd and a bright morning sun. In 1st, 2nd, 3rd John, He is love. In Jude, He is the Lord coming with 10,000 of the saints. And in Revelation, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. He is Jesus of Nazareth, the Son of the living God, our Savior, our Lord and King. Jesus Christ is the fourth man. Ay, atin nga kakabsat. Palakpakan tayo mag-ikapit. Itinay nga daw ay atin nga kakabsat. Amok nga adon tinaaramidan ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Ado ti testimony tayo, babaen ka dagiti naramid iti Apo Diyos. Ado dagiti ka manghamang-hangay naramid ti Apo kada tayo ay atin nga kakabsat. Kat gapoy ti dayta, madaydayaw iti Diyos nga pagsaserbian tayo ay ayaten nga kakabsat. So itad ko kani Pastor James tayo sulan to payan iti mangi-close iti prayer na iti nga aramid tayo ay ayaten nga kakabsat. Thank you and God bless us all ay ayaten nga kakabsat. Amen. Amen. Pantayo ti panagkararag, yung sakbay di jay. Gada kayo kakabsat may nga simurod. Iti kantas na mensahe nga ng tadbiyag ng kapiksa kada tayo. At ulitik, timang tibasin nga karit kada tayo. Nyaman naging pagpagnaan tayo. May sa kadagiti verse nga na-i-quote kat kuna na datakkel ti Diyos kapag sa Serbian tayo ngem dayjay adda dito yung lobo. So nga
Tuloy tayo ti agtalek kan kuana kan kayat ko rin yung parte ako na dirugan ti ari di may kapat nga Oo. tao igay. Managtin. Okay. Awanta kat kuna ti nagmensahe buludan nag-remain nagtalinaed suna igay horno aman nga literal dati nga ibagbaga tayo actually kuna na pa nga isuna ti apoy. Kat kuna na buludan nagbati ija ito orayan na. Orayan na nga magnatayo amin iti apoy. Kaya hantay yung madanagan, ta nagmayat ti mensahe iti apo. Amen. Hantay yung madanagan nga magna iti apoy, iti Yes. apoy nga kaslaka pakapuuran tayo. Talag ito'y gayam kahit umuna, apoy iti kapadasan nga mangpatibkan, mangpatangkan, nga nabilibilig tayo, di panamati ka ni apo. Ken, diyay, ti apo at adjay gayam. At adjay gayam nga maururay kada tayo. Tayo doon bag na tayo kada gito nga pagsubok when apoy ti biyag nyaman kay kada adjay isuna. So nga dati kanta nga ti ima na. Kaya ni suna di ko natin nagmensahe kay we are serving the limitless God, unlimited in power. Mapantay yung panagkaratag. Agyaman kami kan kaapo. Yes, sir. Amen. Ti nabaknang ti very challenging kan talaga nga papigsamanin kada kami nang encourage kada kami nang patanggal ti pananampalataya mi kan kaapo. Na kadagitay kadi tiyempo nga agbaba dijay pamati mi nga kasla duma kasla adayo kami kanta kasla awan ti apo di pa nagrit nami dumanon na yung nga rik nami kat agyaman kami ita nangigan ni nagbiag nga mensahe palagit daanin na gito nga ti Diyos kat si bibiyag ti Diyos kat adanto iyay tiyempo ti panang pakasubukan Amen. Bendisyon na mga po, nagiti kakapsat mi nga, naayat nga nagisurot, nagiwibuya kada yung mensahe. Santa kadilaing nga regular nga buya, wino, kakanta kami no di kararag niya ako, makipagtrabaho ka kadi kalagi diyan ka. Umuling ko mati pamati da, lagi din sakta yung hindi pa nakasalakan. Dumting ko matipan na kasalakan katakwada. Iyeg mingarot ti pamendasyon ti ama ti anak ti espiritu. Itonggal maysa. Itag pa panagnay na wanti patinggana. Amen. Amen. Nimbag na tayo, nimbag na tayo. Happy Sunday to. Amen. At hindi kilala pa